Sanibonani Mahlabezulu, siyahlangana futhi kuNdebele Confessions. Bengisacela ukuthi si-subscribe, si-like, si-share ukwenzela ukuthi mangiqala ngithumela i-confession ukwazi ukuthi uyithola ngokushesha. Namhlanje siyangena futhi namhlanje kuma-confessions wethu. I-confession yethu yokuqala ithi yona Madawu, mina nginemfihlo kodwa bengicela ukuthi ungangivezi. Ngiyintombazana eyakhula kahle, eyakhula ihleli kahle, ngathi ekhaya kwakutholakala yonke into. Ekhaya sasidla kamnandi, sikhule kunemali kodwa sangangihlala nogogo wami. Ugogo wami wayengumuntu lo owayenamasimu kodwa sasingayi emasimini, sasingahambi ukuyosebenza emasimini, kodwa emasimini kwakulinywa kuze kuvunwe. Ugogo wami kwakunemali lapha ekhaya, ugogo wami wayenamabhizinisi, kodwa angikhumbuli kuthiwa lesi kwakufika ekhaya kuthiwa kunesisebenzi esiza mhlambe sisuka enkampanini kagogo, noma okuthiwa izisebenzi lezi ngezinye zezisebenzi ezisebenza emasimini, kodwa yonke into yayikhona lapha ekhaya. Kodwa yonke into kwakusenzeka ngendlela efanele. Imali safunda, sifundiswa ngugogo ngayo yonke imali oyidingayo. Wawuthi ungafuna imoto ugogo akunikeze. Kodwa kukho konke ukuphila lokho esasikwenza lapha ekhaya, kwakunento eyodwa eyayisenzeka lapha ekhaya eyayi-strange. Kwakunendlu kagogo engavulwayo. Le ndlu lena yayiyakhelwe ngaphandle, ngathi kwakunendlu i-main house, kodwa ngaphandle kwakunendlu. Indlu yakhona yayiyinhle, ipendwe kahle, idwetshwe imifanekiso, yayiyinhle le ndlu le yayingaphandle, kodwa sasingavunyelwa ukuthi singene lapho. Ugogo izikhiye zakhona wayehlala ezibophele eqolo. Kwathi ngelinye ilanga yayingihlupha le nto lena, ngihlala njalo mangithandaza ngingedwa ngithi uNkulunkulu wami, ngicela ukuthi ugogo wami ngelinye ilanga akakhohlwe isikhiye, kodwa ugogo wayengakhohlwa isikhiye. Kodwa ngelinye ilanga ngendlela engangihlukumezeke ngakhona, ufuna ukwazi ukuthi kanti phakathi kwayona le ndlu kunani. Ugogo ngelinye ilanga wathi yena ufuna ukukhona lapho aphuthuma khona, wayedingeka khona ngokuphuthuma. Ugogo wabekhohlwa lezi khiye zakhe. Uthe ma esikhohliwe lezi khiye, Madawu, mina ngasala ngaphatha lesi khiye lesi. Kwakusekuseni ngabo 10, nganyonyoba Madawu, nganyonyoba ngayongena kuleya ndlu. Ngithe ma ngifika ngingena kuleya ndlu leyana, ngathola ukuthi ngafika ngavula umnyango. Ngithe ma ngivula umnyango, phakathi kwakubonakala kumnyama. Uthi kumnyama kanjalo ngavula, ngazama ukuthi ngilayithi ithoshi yefoni yami. Ngathi ngithi ngiyavela lapho, ngathola ukuthi endlini lana kugcwele abantu. Kodwa into eyangimangazayo ukuthi umuntu wayengasemnyango ngasekuqaleni wayengubaba owayesanda kushona, owayengubaba womngani wami. Uthe ma ngithi ubaba lona ngahlanganisa amehlo naye, wayengumuntu ngebala owayengathi umnyama, kodwa ngaleso sikhathi ngithe ma ngimbheka wayesengathi umhlophe, lokhu umhlophe lokhu kungathi umuntu ongasenagazi emzimbeni wakhe. Labantu laba babenoboya Madawu, ukuthi ngehluleka nokuthi ngithini. Ngahlanganisa amehlo nalo baba owayengananyanga ezintathu eshonile. Lo baba wangibheka phakathi kwamehlo ngoba wayengazi lo baba loyo ngubaba womngani wami. Ngangazi ukuthi ngenze njani, ngahlehla ngabuyela emuva. Ngithe ma ngibuyela emuva ngakwazi ukuthi ngikhiye lapha endlini, ngagijima ngayozithela phakathi endlini. Ngafika ngawa, ngathi ma ngiwile ngawa ngobuso. Ngithe ma ngiwe ngobuso laphayana ngezwa ugogo wami ekhwaza ngemva kwami ukuthi uboya ufunani laphaya. Hhayi, ngagcina ngizwa iphimbo likagogo ekhwaza kanjalo. Kwaphelela lapho, ngaba ngumuntu owavuka ngemva kwamalanga amathathu esesibhedlela. Ngikhuluma kanje Madawu, angikwazi ukukhuluma, angisakwazi ukukhuluma, kodwa endlebeni ngiyezwa umuntu uma ekhuluma ngiyezwa, kodwa ukuthi ngivule umlomo ngikhulume angikwazi ukuthi ngivule umlomo ngikhulume. Ukuphila ngiyaphila kahle, ngiyakwazi ukuhamba, ngiyakwazi ukudla, ngiyakwazi ukwenza yonke into, kodwa into engasakwazi ukuthi ngikhulume Madawu. So ngithe namhlanje mangibhalele kuwe ngoba ngizwe ama-confessions wakho, so ngase ngithi namhlanje mangibhalele kuwe uvalo lwami Madawu.
yikuthi sengisaba ukuthi ngizoba ngumuntu lo okhubazekileyo, mhlawumbe ugogo sefuna ukungiphendula nami ngibe ngumkhovu. Manje into engizwisa ubuhlungu ukuthi angikwazi nokutshela noma ubani ngoba umlomo wami awusavuleki. Uma ngithi ngiyazama ukuthi ngiyabhala kuvele kuqhaqhazele isandla, angikwazi nokuthi ngibhale, angazi nokuthi ngenza kanjani. So ukubhala lokho engikwenzelana yikho ngikuthumele lokhuze ngikuthumele ubone ukubhala lokho engikwenzela, ngibhala kabuhlungu. Noma ngizama ukuthi ngibhalele abantu ngivele ngibe nalo valo lo, angazi nokuthi ngenzeni Matawu. Ngicela ukuthi ungisize, ngizolinda ku-comment section, ngizokwazi ukuthi mhlawumbe abantu bazongisiza. Sengisaba ukuthi ugogo wami uzophinda nami angenze lokho owakwenza laba bantu laba. Ngiyacela Matawu ku-comment section, abantu ngicela ningisize, onolwazi lokuthi ngingenza kanjani angisize. Ya, yindaba yethu le yale ntombazana enogogo ophendula abantu imkhovu. Hayi kunzima, angazi ningamsiza ku-comment section, angazi noma ningakwazi na ukumsiza ku-comment section lo dadewethu lo onenkinga abhekene nayo. Ngisacela nimsize, siyalalela, asijajane. Incwadi yethu yesibili ithi yona, babakazi Matawu, ngingusisi odayisa umzimba. Ngiyintombazana edayisa umzimba kanjalo, ngingumuntu lona ohamba ngamatraki. Ngisebenzela lapho kuma-border towns, lapho engisebenzela khona ngidayisa ngomzimba, ngiyahamba nama-trucks. Ofuna i-short time ngiyamenzela. Ngenziwa yisimo, nginey'ngane ezintathu, ubaba wazo washona wangishiya. Manje nginey'ngane ezintathu engihlala nazo, zihlala noma wami ekhaya. So-ke ukuthi ngikwazi ukuthi ngizisize, ngimuntu lona ongakwazanga ukuthi aye esikolweni ngoba abazali bami babengenamali. Manje kunzima ukuthi uthole umsebenzi kule economy yethu. Uyasazi isimo sasekhaya kithi eZimbabwe ukuthi sime kanjani. So ngingumuntu lona wavele wazama ukuthi ahambe aye lapho kudayiswa khona imizimba, and then sidayisela lapha eborder. Manje ngidayisela laba abahamba ngamatraki. Bathi ngelinye ilanga ngiyavuka ekuseni ngaziyela lapha emsebenzi wami njengokusebenza engijwayele ukukwenza namanye amantombazana. Safika laphaya nalamantombazana asalinda lapho esilinda khona, kwacamuka omunye ubaba wetraki wavela wakhomba mina. Hhayi ngajabula ngalelo langa lelo ngoba ngangibona ukuthi i-number plate yaseZambia. Hhayi ngahamba kulo baba lo, ngithena ngifika kulo baba Matawu, ngafika lo baba wathi yena uyangithanda, wathi yena ngine-passport yini. Hhayi ngamphendula ngathi nginayo. Wathi yena ngifuna ukuthi ungiphelekezele siya eZambia, sihambisa umthwalo. Lo baba wayebonakala ukuthi usuka e-South Africa. Hhayi sazwana nalo baba lona, sakhuluma imali yokuthi uzonginika malini. Wathi hhayi akusona i-problem le. Savumelana-ke sahamba nalo baba, sahamba sijabulile lapha, ngishaya iy'ngoma zakhe kumnandi. Njengomuntu vele wayejwayele umsebenzi wakhe, kwafika lapha ufika khona ebusuku, kwafika isikhathi sokuthi siphumule-ke. Wasethi kimi hhayi ibulele ngale embhedeni wethu, uyabazi mos laba abanembhede yabo etrakini. Wasethi yena mangibe ngilele lapha embhedeni, usathi ukushayela kancane khona lapho azobaka khona itraki lapho kusefu khona. Hhayi kwenze njalo-ke kuze kuye laphana, mina lokhu engilindile lapha embhedeni bese ngibanjwa yibuthongo. Ngithe sengijumekile laphayana, nangu lo baba lona-ke kuba khona nje into engiyizwayo emzimbeni wami ingathi ngunomuntu ongivusayo. So mangithi ngiyavula amehlo lana, ngabona ukuthi lapho kade kuhleli khona lo baba lona udrayiva lona watshintsha waba yindwangu. Uthe mayeshintsha esiba yindwangu laphana, ngazibamba umlomo ukuthi ngingahlaba umkhosi. Ngabe sengimbone etshintsha lo baba lo, waze waphenduka waba yindwangu. Uthe mayesuka lapho wabe seza ngapha kimi esezothi usufuna ukungena engubeni ngoba wayesepakile itraki. Weza kimi elokhu eyindwangu enjalo. Uthi ngazama ukuthi ngihlaba umkhosi, kwaba khona umuntu ongivala emlonyeni Matawu. Uthe mayengivala emlonyeni lo baba lo wangilala nami ngenkani. Uthe mayelele nami ngenkani, sahamba sengimesaba, sahamba sayoshiya umthwalo wakhe eZambia. Ngavele ngavuka ekuseni ngathatha i-passport yami, sesifikile eZambia ngabaleka ngabuya futhi ekhaya. Manje Matawu into esikhona ukuthi senginohlupho esenginalo lana.
ngavela ngathi ngiqeda ukulala nalo baba, ukubuya kwami engakwenza ngiphenduka ekhaya, ngaqala ngaba nenkinga yokuthi ngaphansi kwami sengiphuma i-discharge eningi, i-discharge le enukayo. Angazi noma i-discharge le isukaphi, kodwa into eyisiqokoqela kakhulu ukuthi ngapha ngaphansi ngaqala ukuncipha kancane kancane. Ekuqaleni kwakungijabulisa ngoba ngangicabanga ukuthi iyinto enhle le, ngoba abantu engangibadayisela umzimba babethi hhayi ngithayithi, kodwa ngokuya kwesikhathi sengiyabona ukuthi manje sekuvalekile. Kwavele uma ngithi ngiyathatha isibuko ngithi ngiyazibheka ngaphansi, ngibona isitho sami sekungathi ngumlomo. Ngizothi manje sengithi uma ngithi ngiyageza ngiyezwa ukuthi sekunamazinyo. Manje into esingihlupha kakhulu ukuthi manje uma ngithi ngiyahlangana nabantu engihlangana nabo, bavele bangathi ngumuntu lona uma ephuma lapho umuntu wakhona engathi ngumuntu olunyiweyo, umuntu wakhona uvele ashone. Madawu sengikhathazekile, angisazi nokuthi ngenzeni. Sengihambile ebantwini, abantu bangitshela bathi ubaba loyana nguye ongisebenzisayo, walala nami ngomuthi. So angisazi, ngaphansi senginamazinyo sengingathi kungumlomo. Angazi nokuthi ngenze njani Madawu, angazi nokuba kungaba khona umuntu ongangisiza. Ngiyacela bahlabezulu ningisize, ningangijaji, nami ngiyabe ngithi ngizama impilo, ngiyacela ukuthi ningangijaji. Ngicela ningisize ku-comment section, ngizalinda phezu kwetshe ku-comment section ningisize. Angazi nokuthi ngenze njani, sengiphelelwe Madawu, sengihambe ebantwini, sengize ngaphelelwa imali. Angisakwazi nokuthi ngigcine iy'ngane zami ngoba umsebenzi ekade ngiwenza yiwo kade ungiphilisa. Phela manje akusasebenzeki ngoba phela senginamazinyo alumayo. Ngiyacela Madawu ningisize ku-comment section, ngiyabonga. Yilokhuzeni yethu le esinayo, i-confession yethu yesibili ekade sinayo, i-confession ebuhlungu. Sizeni usizi ku-comment section. Ngiyanethemba nina niyakwazi ukusiza umuntu ku-comment section. Ngicela nimsize ku-comment section. Siyabonga. Yiyo ama-confession ebekade sinawo namhlanje. Ngiyacela ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share kwenzela ukuthi sikwazi ukuthi nabangakayizwa ama-confession wethu bewezwe. Nawe ozobe usubscribe-ile ukuthi uma ngiye ngathumela ama-confession, nawe ukwazi ukuthi unotifywe ngokushesha, ukwazi ukuthi sekune-confession engizobe sengiyiphostile. Ngiyabonga. Masibonge Mahlangabezizwe sohlangana ngokuzayo. Siyabonga.